Canal Congo TV is Wana Canal Congo TV Ituri Congo. Papa Sekele Ndontoni Philippe. Mwana sambeleka na paroisse Kimbangise na Libundi ya Lemba cité. Azali diakle. Papa Lugolo tuningaye ngato kutani na Papa Simoni Kimbangu na 1945. Na 45 tukutane kindenye nini ngana lungo ki congé na mboka na za kuzonga na kisasa. Tangu tokumi na Mbinza Delvaux. Mbinza ukenda na Ngaliema. Bizo komiti kamioneti ya Mbinza Delvaux. Pona kuyana magaze kitambo. Tangu tokumi na makampane lero wane zaliki zamba moko munene bazako zamba meteyo. Tokumi kuna na kati na nzela. Tomona basoda bazako yaka mbango. Nentangu nisoko kita bote, toko kita na droite na gauche ngada mona mutu moko amanto na vandi. Na mwa bubu na ye. Na mwa nzete na ye kuna se nzete ne koti na ye na gauche nga vanda za kutala kanga. Ngana se mutema eske mutu avanda abantu ba moni ete. Toza ko komira katikati tomona basoda batelemi. Botelama. Tangu totelemi batune eske bomoni Simoni Kimbangu tebita. Bito moni ete to yebimpe yete. Bokite binu nyoso bisinyo to kiti. Yempe tatangu kiti. Tangu tovanda tale amoni mutute to mati. Tangu to mati yeta tompe amanti. Tangu to mati to yeti to komina magase kitambo. Yaza kutala ngai mati ale. Tangu to nyoti kita pesinga asiminga na mutubo yasalinga na luboko na mutu. Tangu akiti apepinga bo akeyi. Tangu akiti akoti na kati ya gare na barai wana atali boy apepinga luboko ngapi na pesi boko abalingo kuna akeyi. Bungi libela. Kana longo na yena ndaku na tuni noko kabi noko ntaku na uteno mboka. Kala makamwa na moni na nzela tata moko mati wana asiminga na luboko. Na zalike na mabu mwana usana chance. Wana bokutene tata Simoni Kimbangu. Asala kende mwana tata Simoni Kimbangu boko. Usana chance mwana bokutene mtu wane. Amona na kate mazako sala miracle atangu divizo bokolo to mona kayete. Akende na ye. Depuis 1945. Mbala de bosono moni Papa Simoni Kimbangu yango wa. Bale to kutene Papa Simoni Kimbangu na 1952. Na balabala kabinda. Vers 16h tozako sakana na moni mutu moko zako yaka na velo. Na bubu na ye wana kasenda zaki na velo. Tango akanyi wana abengi biso. Tango atali balobi yo mokolo yaka ngana keye. Tango na kalbi kamate mukando yo bongo pesa na Papa Junior. Papa Junior azamu singombe azamu sikimasa. Ngana kamate mukanda wana na tingo na poshi. Tango atina poshi kozala bomwana to wana biso 52 tito longo na matete ana gabinda to yena matete na mukanda wana même mukanda wana tiake nguna varisi na bilamba na ngai ye bunga mpete ye paso kampete e wana nango na pesa mpe una tata jonite to wana ba 53 ti na moya lelo niko koma Kimbangise mukanda wana muzali Toko iko mwana mukanda wangu. Zali pasite. Toko lakisa mukanda wangu. Mikanda lukola ezali mingo wa papa me nakolakisa bino kaka mukanda ngwa na zwaki na Papa Simoni Kimbangu. Na Papa Simoni Kimbangu mikanda na zwaki yangoyo. Yango yo na zwaki yango na 52 mukando yo. Alors ntango zwaki mukando na 52 na vana nango pe na salisa ngo ba photocopie pone nini ebe bate pone nini parce que de 52 ti na 56 onga na kote na Kimbangisa
mukanda yango na zwaki na mbango Papa Simoni Kimbangu. Bon na mukando yo na zwaki na Papa Simoni Kimbangu bino ba journaliste na koko longola kopi boko kotanga makambo bakoma kuna. Na saliko photocopy oya munene basale jango na machine munene mpona ba lettre yebunga te tala yango mun tanga na zwaki na Papa Simoni Kimbangu na 50 yango Peso bolingi na ko pesa bino photocopie moko. Par exemple, moko mpona ko témoignage. Siko mukandana bapesi kaka elika musupe elika kite na kadi ya mukandana apesa mukandana. Na mukandana bapesi ngai bakoma makambo nyonso na kati ya mukanda wana. Po ya lobi pesa na Papa John na tanga kete nini te ya lobi pesa na Papa John me bakoma makambo nyonso na kati ya mukanda wana. Soko mpibolingi na kongo tanga go yoko ko tanga makambo bakoma to wana. Bon. Tira tanga la lettre menena wa. Aya koma ki copie 1952. Nkanda ugo usona mene ulutumu yenswa bitukije kwa ndiona wasolwa kwa Nzambi ampungu tulendo mukala ntinu yentu abandombe bawonso iyani watambula wisa muvova luisa bantu bizidi iyani peuna yenswa muvova vo luenda bantu bele iyani kwani wena wantete imono kwami njena nzengi yenganga yenketi ikuluzaiki sivo mono kwame mfumu Simon nkanda wo wasolomene yewa filusu monandamo zansi za wonso mozaisa mo Congo belge Congo français et Congo portugais nkanda wo bena yenswa utangisa wo yetangwa kwa zimfumu za palata mazuzi makalaka ibawonsono bandombi nkanda wo wasona mene munkumba amfumu Simoni Kimbangu mulutumu yefilisa kwa beno wonsono luvilu kwa yandi beno luzeyivo fumu Nzambi munankanda dia bandombe wasola muntu mosi mukala ntinu wanakati dia kanda dia bandombe bawonsono mukala ntinu yentu abandombe bawonsono muntu ndondo wafundwa wakangwa wafilwa munansi akinzenza mono buna yafilwa munsi akinzenza mono mpe yatulwa muboloko dia mpasi yazengulwa nkanu alufwa kansi muna nzengo yoyo ya zengo ya lufwa yave wa Nzambi ampungu tulendo kwa ndungisa muna nkanu wowo wa lufwa buna tuka muna ntangu yoyo ya nunguswa kansi ebubu ntangu ye bilumbu byansila yave wa Nzambi ampungu tulendo kwa mono mutelama yekala ntino abandombe ntangu yifueni yelungidi ngaluwidie ebu silwa muna mindele ukulu yuvula yekulu moka ekulu tonta ekulu kota muna ntima mieno ekulu yuvula vo nga nani luzolele kakala ntinu eno kansi ya widi mawonsono ye bantu bandombe babengi batajiungana njindu zao bazolele kala zimfumu muluzolo lwa bau kibeni kansi bantu bobo basolele kayi basolwa kwa yave wa Nzambi ampungu tulendo ko
bekulu yufula mvuti zenu vo nga ntino wowo wa Satana vo wa Nzambi vo balu yufodi vo wa Nzambi mvuti zenu vo bevuidi ntino wetu patuvana kwa Yave Nzambi mpungu imfumu Simoni Kimbangu yani kaka ntino wetu katuvuidi dia kantino ankakako yikuma konso muntu baki dinkanda wowo kafeti mwangasa ensamu wowo kwa bantu bawonso no mpasi bazaya mo yetanga mpe mone kibeni ntelemene vana kati yebeno izintuma zame muvingila gouverneur general de America kakwiza kuntelemesa kunsunzula vana kati wabeno wonso emintino weno ntino Simoni Kimbangu ntalu abantu tuna mukintwali eyi si milliards 6,699,047,444 que personnes yina ko zintuma zakul ezi ntwala ni tomba ndange Pierre Mukoko Ja Mandome Mikala Mbonga Therese territoire Tisville mambo basona kwa mkanda wo yabaka kutata Simoni Kimbangu nazaliki na Katolika sikuyo tangu na lungu kuna tuyena matete na matete siko ba pesi communiquer balobi l'abbé Philippard azalaki na Saint-Pierre sika komina matete botu na ye musala tika tonini tangu ngana yena matete ale bayuko zwangana Saint Alphonse na Saint Alphonse nazalaki lokola sacristain aba 55 na bandi ko teya kuna tangu na bandi ko teya kuna avanda kicho kone ba 56 na moni na mpokwa na moni papa Simoni Kimbangu na lero na yeba kiyete mena moni muntu moko azako kitena ba angelu na likolo pasako yaka pasako yema pene nzembo pe batuninga na nzela moke na nzela muneno lingi nzela nini wana zaiki na ndoto bena boyo ne wana sika ya azako ya na monike na ndoto na monike na ndoto atuninga eske na nzela moke na nzela munene olingi nzela ngabe nzela moke akeye ngantangu na lali na lamuki na balona se kuse na moni photo bon pona ko ndima penza solo tekena la kisabino photo ngana zwa ke liboso Canal Congo TV is